Hello gagayam, naragsak nga oras kanal daw tayo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay ti amin kahit kumanan, tagyaman kada kayo gapoy ti panang subsubaybay. Wano panang padpadaan nyo kadagi ti amin nga uploads ti pagayam yo. Itagundaway may sagot kada kayo ti part 19 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo nga Elmer, saan napudpud no nagan, tintay drama itang. Kastoy man ti kuna ni pagayam Elmer. Dear Manang Biyanang, adda idi laslastug ko, tay bagbagak nga inhinyero ak nga uray sanbat. Tati kayat ko, agbilib da sino man kanyak, kat ngumato ti panagkita da kanyak. Rugyak man ti agsalaysay. Papanam Elmer? Apay nalipatan timpakadak ini na minsan. Reunion mi ita nga kakadalan. Ina makireunyaw. Ay, ita day jay aya. Apay, di yu ikuyog ti asawa yu kano aya. Di nak ikuyog. Awa mo yung bagada. Isosanay. Ang mga nusikan tulad asawa nga dayay. Mayaw awang kalaan. Hala nga ron. Ay, marabyan ka kaday. Mag-overnight kami iti resort na papanamay. Iso bigaton nga gawid ha, krimay. Kat, nangalaam nga di ta leather jacket mo. Kan kuboy akal lugong mo. Nakaboots ka pa'y. Kung namatlan mapan ka ag concert, iti kasta alangam. Bagbagay ko kadima lang, bakay. Wan, ngam nagpudot. Agbado ka iti kasta. Makinbado iti day ta aya. Badaw niyang kilpipeng. Binulog kaw. Di ka lagbay nga agbubulod. Sapay no isublim, di mo matlabaan. Na ang anglit nga isublim. Magtala ka mamay. Hirurumom na launay mga asawa mo. Ibagbagak lang mo ti pagsaya atam. Nagdigos ka? Nalpasan na. Hindi pa'y kalman. Ay na, di ka man nagdigos itan. Agdigos ka ata kapudutan ije papanam. Sumngaw ti ang dud mo ije kapudutan. Ay na. Resort di papanak. Agdigos at tuyay na. Hello mga bats! Kumusta kayo? Long time no say! Wow! Nagtaragi mo ti basta yun ni Elmer kakadwa. Kitaan niyo mo ti postura na anay. Wabo kan Elmer? Asinsado ka na. Ay, samot unay mga bats! Ang nagpunot. Apay, di ka mapunutan ni ta leather jacket mo. Nakaboots ka pa. Ikataktuhin tong madamdama mga bats. Nyangay! Rugyan tayong tiyagsat. Siyak ti gumatang itisat kan pulutan tayaw. Talaga matsmani ka ita na, pari Elmer. Apay, anyat trabaho mi tayo, pare? May saak nga engineer, mga bats. Uy, wow! Isupat la matsmani ka, pare. Medyo lang, may pari Luwais. Kaya nga ay, gumatang tayo na itisat tayaw. No kasta, agawid ka na iji lugar tayaw, pari Luwais. Juan, pare. Pumanaw ako ni tisigo na trabaho ka. So nga kuyog tanton nga gawid dumalpas to yung reunion tayo, ha? Ay, kasta yan. Ay, kawin ha. Ay, paray. Agpautang ka man. Oray, 2,000 lang tanay. Naibusan ti siya tayo. Ha? Kunak man na ito ti kwartam. Ay, wa. Diyan mo naalatay walit kon. Tay, kung first ko lati naalak. Anya? Bayadak taw no makawid ta. Promise. Anggal, isubli kong to'y leader Jackie, mau. Kan to'y kalugong mo kang bots, mau. Ano na ito nga angot? Nagang dudmot to'y jacket kaon. Sa mga kami na malaban ti leader? Unay kamitag, Elmer. Kukam na ita. Di mo nisublay ta amang ano maakaran na kiti ang dudmaw. Ah, agpaisaw. Tingki mo ron, angkal. Aglegos ka mamat. Uray mo ti kastan. Kasla tayo binulod mo hindi asandok. Bimang set. Gusto nga basura ka. Anya? Sayang? Kat nung nagbangsit mo nga ba? Di kansamon kami nagdigligaw, Selmer. Yang kalmat. Digdi ko sa mga, ha? Ada ni pare Elmer mare. Ay, rimwarmat pare. Apay ka day? Kwa?
Singirek ko matay inutang na akwartak, iti reunion mi. Kasapulak nga minan, taga-playak iti sabali at trabaho, kat awan usarag. Anya? Nangusaran na iti kwarta aya, pare Luis. Ingkatang na iti arak, iti reunion mi nga kakaadalan iti high school. Nagdisnudumat kami naging matang iti isyat mi. Saan mi mo ta pinilit, maray? Anya? Ay, una yan day dya tao. Manot inutang na aya, pare. 2,000, maray. Ay, sapay awan kwartak. Tasyakla ko man timang bayad. Alakat, agsubli to lang arutan yung madamdama, maray. Sige, pare. Pasensyakan. Imbangam ko mga awang kwartak, Si kanti mangibaga. Urayam nga agsubli dito'y balay. Di ka lang amin agbain. Siguro, nagpalapalastog ka manan idi reunion nyo. Imbagbagam man siguro ni Ijay nga engineer ka. Baybayan na ka rin. May mayatan ti kasta, ngam ti agbisbis yaw. Ay, di ka laagbain. Iti kasta nga aramidam. Ibagbagam nga engineer ka nga uray saan mat. Makamuda, ano mamati daw no saan? Apay problema aday ta. Mangibabain ka. Uray ko man, agpaiso na kita ibagbagam. Kasano ajak ibagaday ta ke naglalastog dagi jibats kaw. Kapota profesional dan. Kung namulasino da ngagsasaon. Iso ajak mo nagpatiwan Ay, ingka kabayadan dya utang mo. Di ka laagbain. Pagbayag ko ngay. Awan na. Bayadak to. Ano malak ti sweldo ka nagkarpintero kan nanaadureng? Danag man. Uy, ada ka mat engineer. Ay, ading ila. Tao maya mamangan dito pa kanam. Mabisina nyo. Katwan anyat order mo engineer. Ay, tay sigod adeng. Okay. Sige, mabiit laan nga ron, tayalaan ka engineer. Drinks ngay, anyat inumam. Ay, kwa. Agdanumak pa'y laita. Patuloy ka, adeng. Nimsak baya pumanawag. Alam na tayo. Regalo kang ka. Ha? Ala, anya maninday ito ngay engineer. Lukatam Ha? Wow! Bangbanglo! Imported sapay da ito Ay, wag! Ginatang ko iji brown. Idi na pa na nagtor. Kasta ka di? Wow! Thank you, ha? Awan ang nyaman na, deng. Sige, inakaon. Ay, pakilistampay man ladikin ng konya. Awan mo nga mimbaryak. Sige, inayon ko latan itilista engineer. Dalaga raw. Agyaman na ka. Ay, agsublyak to manay. Umay kanto man ang kitahanan niya. Sika talaga. Rugyan nakmanan ako na. Apay ngay. Awan matanday, Chay. Ay, Elmar! Elmar lakay! Apay! Umay ka man, Bit! Apay, ayan! Nakitam jibang banglok nga intad ni Auntie Julia. Awan matan. Diyan mo Nakikita ka day tabang banglaw. Nalipatam siguro itinangikam. Unusan, baka impadawa maun. Impadawat nga? Intad na nga rog kanya, ipadawat ko pa'y laang. Ay, sapay imported day jabang banglong. Tsak pa'y na us-usar nga maawan matan. Biro ka Nalipatan na siguro tinangikabilang. Tulungan nakman nga rodamang birok tapno mabiit. Uragan ano ka? Di mo mabirukan day jayain. Tama nga nun, nalipatan mo intab mo gaya. Jak nga rod intad. Apay aya nga ipapilit mo. Dito'y lang matinang ikabilak iti dayjay. Di biro ka, Tanay, handa pa'y aramida. Ala, asino man ang nadaka-chat-chat mo, Ella? Kasla makilkilig ka, Umanisang ka pa nga chat-chat. Ni engineer friend. Ay, asino nga engineer? Di ka na yun amangan dito'y pakanan? One friend. Di, saan agwapo? Nauyaw ka matlaunay, Sebyo. Uray saan agwapo ka engineer mo't. Gwapo di bulsana. Baro pa'y ayaday jay. Kan tagaan no, Wen, barupay. Takas na mo't timbagana.
Kun tagabangir nga ili. Gat, inaklon mo an? Saan pa'y tagpakiputak mo't basit Tapno di na ibaga nga easy to get Sebyo. Nay, adama baro abag ni Remy dito'y kabinet. Ay na nagpintas niya. Nanginan sa daytaw eh. Nangalaan na ngayon na. Imposible ginatang na. Gawa magkwarta na. Wanaw. Inted man na niyan tinabalik bayan. Ay, alak man. Ikabil ko iti ko bahag. Tarumwarak no madamdama. Sakbay nga igawan na kila. Awatan daytaw, nay. Ha? Anya mananday ta engineer? Lukatama, Ha? Wow! Nagpintasan abag daytoy. Irigalo manan kanya, engineer? Well, barang matinagan tiri nam kanyak adang. Ke aklonin na matayin. I love yaw. Ay, malawanan. Nariknak mo ti kinasinsir mo kanya. Iso sige, aklunan ka. Ay, wow! Mayata. Ay, itangay ta, agayan ayatan. Apay, pabayadam, dagiti nagatidug alistahak dito'y pakanam. Saanan Saan na bale? Takanayon nakmat arigalwan. Iso abaybay amon dagiti utang mo, engineer. Ay, ste, Elmer mahal. Ay! Imposible da ito yun na mapaspasamak. Makadlawa kon, Elmer. Kanayon matla mapukpukawan dagiti gamit ko. Ididamo, dagitay shampoo kan sabon tinapukaw. Sa idikwan, tay kabarbaro a sandal ko. Idikwan, jabang banglok nga inted ni ante kabalikbayan. Sa ita, tay kabarbaro manan abag. Sapay, saan ko abag day jay? Akim bagay nga rod iti sapsapulam. Katno ilakok day jay abag, impautang tigayim ko. Ilakok iti nangingina basit, tapno da kumamat ganan siyak, gamawan matan. Agpudno ka man, Elmer? Inalam ti bagay niya? Pangusara ngay, kapang babae mo iti abag. Kumano pang lalaki ta, pagatapan na. Datala ang tagkabalay, Elmer. Asino kumangay ti sabali ang mga ala? Mga nun nalipatan man, tinangi kabilam. Sa pulam analaing hindi kag pastag pabasol, Mike. Kaano ngay nga ikasarnak, Elmer? Kun ipasarnak man mat ije balayong. Kayat ko amam-am mo dagiti kakapsat ken dadaktil mo. Ay, saan? Sampay lang nga itataka babaeng. Sampay analpas di balay, Mike. Madama pa'y lang nga matartarimaan. Siguro, dakil ti balayuan niya, ta engineer ka. Sika siguro tinang plano iti balayo. Napintas lakit din umalpa. Wala! Ay, dakil nga ron tagastos ka. Milyonan. Dakil nga ron at talaga abalay no kasta. Mabalin amaamuan, numano ti sweldo kas engineer. Kanayon sang adda project mo. Takanayon kamat ang nakaigam iti envelope. Basta kita ta. Nakaigbil ka iti envelope. Dakil siguro ti sweldo. Saan man na dahi ta sweldo? Ti pagsaritahan ta. Tiki di maipapangkada ta. Ti pananggi kasar mo kanya. Saan Ti panagdate ta Nabayagan nga wawisan ka ngagdate. Agkuyog ta kumamit iti pribado a lugar. Tapno maramid ta ti kayat ta. Hindi na mula pa ganay. Kaslasan tamit nga gayan. Ayat! Pasensya kan, Elmer, Ngam salsalwadak ngamin ti kinababait. Saan ko abasta irukma, no sa anak pa'y ikasar. Ti kayat ko, nasinawak maidatag iti altar. Ha? Lukas ta, nasinaw ka pa'y? Tasalsalwadak ti dayaw ko, Elmer. Ay, kumusta ngay ma? Ti ada boyfriend ng engineer? Kastoy, naragsa. Kaano nga ti kasar? Lupasan na kanupay dagiti nakapila a project na, Sebyo. Inyam amuna ka ni ti pamilya na? Saan pa'y? Lupasan na pa'y kano a patarimaan ti balayda.
Mabain siguro Ay na, sabi lang ko mga rod, tagpaiso na kitang ibagbagan na. Pagduado am samot jay nobyo Sebyo. Yes, jak ilipak. Ngam sa bali tirik na kankuan na. Kaslaglas-las tog. Kasla sana mapagtal kan ti panagrup-rupa, kan tigtignay na. At ang samot lalastog ginubyom. Ay pasensya kan. Agayem ta, isong isakit ka. Kaslag kabsatan. Isong ibaga at ipudno amarikrik na. Ti makunakit kastoy. Paliiwom ana imbag ti family background jay nobyo. Di ka basta agtaltalagan kwa na Narigat ti mailawan, my friend. Ila, mabalintag kit daw iti pabaor. Anya dayta? Mabalinti umutang iti kwartam. Bayadak into no may abulan. Into maalak ti swil daw. Nabiting ngarop ti kwartak. Inggatang ko iti materialis di balay kaw. Nagdakil to na balay. Mano ayati buludem no kas pangarigan, Elmer. 50,000 ko ma. Nagdakulan. Dakil sa mo ti masapsapulam iti pakanam. Sana ya? Nagdakil di pakanam. Ada pa isturmaw. Ay, adamot kit di ornong ko bayadamot lang Tadda pangusarak iti day di ang kwarta. Adda yor urnungak agatangan, Elmer. Why? Bayadak itong katapusan. Promise. Sige nga Rod. Ay ayatan ka. Iso adi ka mabalin apaayon, Elmer. Anyamot na diyang asawam, Remy. Ilumlimbang anak mo tayo. Di nang samot malagi pantay utang na kanyak. Ay, siya kung tiyagkid daw iti pasensya pare. Mangibabain nga rin dyan lalaki. Remy, inkakitahan niya asawam. Madamaman ti panagsugal na. Apay, nangalana ti kwarta na. Nagadaw ti kwarta na ngay sugsugal na. Ni, Jack mo, uncle. Nakakitaan nyo kan kwa na tata. Tay nakman danunan. Nabayagan di utang na kanyak. Anya, kit no oray sak adun tinautang na kanyak. Ang jak namnamaan ngagbayad mapaayak lang. Ayan na ka di tata. Ija sigaw na pagsusugalan na. Amum jay ayuyang na. Ija iti papanambaraw. Sika ka ti asawa ni Elmer manang. Uwan, apay ka di? Pakawanan na ko Namuak ngamin nga dagayam asawa ni Elmer. Iso nga imayak. Tapno umayak ang kid daw iti pamakawan mo. Apay? Inaram na kami ni Elmer. Taimbaga na ngawan asawa na. Iso nga inaklon ko. Ngam di ka madanagan, tawan na pasama kiti nagbautan mi. Anya? Kaniso nga mayak, tao may kukumasingiran ti inutang ni Elmer kanyak, manang. Ti awanan ba'y na alalaki? Aguray ka. Nanggatangam di tabag mo. Inregalo ni Elmer kanyak, manang. Anya? Pati ka di dayta sandal mo? Inted na dayta? Wan, manang. Uy, no. Talaga pagpungpung tutunak day jaya lalaki. Ay, apay nga da ka dito yung ila. Ulbag! Ay, anay ko, anay! Hindi ka tumpa. Nasatagtakan, Elman. Daytoy man! Ayan, anay ko, ay! Daytoy pay! Ayan, anay, gusto na! Pag sinuplatan din mo itong panay! Kunam nga engineer ka! Kam saan matgayam? Ulbag! Kunam anapukaw dagiti sapulak agamit ko. Ngam si kamat gayam tinang takaw. Kat inregalom di tababaim! Yan, anay, pakawanan na bakit? Suray. Ala, sumurot kan di tababaim. Ta saan kan apagan ano, Elmar? Agsinatan! Jakon pagan ano da ita lalaki manang. Kukamlatan. Tila utang na ti ka sa pulak. No di ka agbayad. Idarum ka, Elmer! Anya? Ay! Pinagsinsin nublatan dak at inungtong padaela kan ti asawa. Kat uray lalim mablabasit ti rupak gapuy ti katutong pada. Intayak latan ti rupak tabareng mapakawanda.
ngam kaskas di matagimura ti asawa kanyak kat sininaanak matan ni Ella. Nagpakpakawanak iti asawak, tadyak kayat asinaanak. Nabayag ngay na ayok kat kaasinan napakawanak matlaang. Manipod idin, nagsingsing putakon, kat naamiris ko amin abidot ko, iso ang nagbalbaliwakon. Alakastan, tuy pagayam mo, Elmer. Alagagayam, di tanti nagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Elmer, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Ti pakasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo nga ason, saan napudpud no anagan. Kasto'y manti ko na ni pagayam ason. Dear Manang Biyanang, may papan kadagiti dadakkel ko ti kayat ko pa'y drama kan ka. Tay dadapay lang ija abroad ti kapsat ko nagbali na barayuboy dagiti dadakkel mi. Impalastog dati kadat anak day ja abroad, amang ipaw-paw it kadakwa day ti kwartada. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Anyag ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw timparit na akanem. Bawal ti karne, napgad, nasamait, ganda dumapay. Adat na ilistaan ti may parit na kanem. Day takot ti jak pangayatan nga pa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ay, kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit tangarudan lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakita mo nga raw na napigsakan at no pagawidan na tan. Di ka aglulupaw. Alam, bumangon ka na magmagna ka. Mapan kaagpakitang gilas igayan dagiti nurse. Bagkatam ta dextrose maun. Anya, may kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. May sige nga rod. Ikarigatak ti bumangon lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta na nanang kantatang? Nakaawid dan? Wan, Manang. At dadan iji balayaw. Inkanto man ida kitaan ading ko. Bantayang payla ida iti sumagmamanungal daw. Takitaan dagiti kantanan da. Tani, pati ni tatang. Agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada. Yad ad dadamot. Un nga ron, iso amasapul amabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho, Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan nyo. Ay, pangaldawan, Ason. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom ditan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mat ti taba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Adula, minay ta parit-parit. Bakit kun lakay kamay na dadakkelyaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat mi akanain. Umadanin ti apit may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat mi asidain. Ay na, kasano no agsakit kayo manan? Ay na, di mo nga min ibagbaga aasawn. Malaki din, mangala kamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mun aya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Iso akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanan niyo ang agasawa ka bakis?
Income man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon nyo ite? Pensyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw it man na jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kaya't mau, sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No, mayroar mi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang naktulangay na. Ay, masanot kami nagbitbit iti take out bayaw. So ano kaya't mo ti may libre? Sumurot ka na kami. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak tabakay. Papananta ngayon. Ay, mabisi na kon Leroy. Intaman mangan. Ijay eat all you can ti papananta. Nagsapapay lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta agpaparlaur. Tanay na ang ragan to'y bukaw. Sige nga raw. Mapantam tayo nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lag pamasahen kaniplavyaw. Libre pa'y. Ay, di naman agmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta, di ka mapanag pamasahe iti babae. Padrasam ti mapantakaratsin ka manan, Leroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo kabagays. Bulbulong mat. Aywan kabagis. Nateng dagitoy. Inalaki jay uma. Saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anya't isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw mau. Iso nakakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. An nadak ti ipapaunig ko. Ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Pat-patyam na kita. Enjoyam kit diti mangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arudan. Agan-anad ka pailaan. Kanam kit di aminan. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa'y tiyagbiyan kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kan may sa awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no da kami kanila kay ko Uray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay. Ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan ngam da kayo matla ti marigatan nagsakit kayo kabagis. Ay saan? Tano adda kwarta, saan ka amarigatan kabagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo pay paray. Nakapalingki kayo manan kinibaka mo. Ay, wan maray. Gimatang kami ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga man ti kwartaming agasawa. Sabali man ti para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yu di abroad, pari Leroy. Wan kan naimbag ko nam ta purinar tinasawa di anak may. Baknang apurinar. Kahit, ada ka din anak da. Awan pay. Ang oray awan anak da ta narangsak dalatang agdendin na. Din siya mo nagaw-awid di anak yun. Wan ta makumikom da nga kasawa. Ay wan, anyat urasan. Ay, alaw naman kahayapan. Ay, Nay, barong sakit di tarilum ay wan, baro talaga. Binulan baro tirilume nga gasawa. Ta binulan na pawitan na kami ti package. Ay, imbag man paray. Makapaapal kayo mo. Ag-expire nga raw na iti taraon ngay paw-paw iti anak may. Ta di mimat kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan paray? Ay why, ngam itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat maray.
ikaw, nagsakit tiyan ko bakit? Apa yan, gay? Ibagam, no di mo kabailan tayo hospital kan. Sa kabalan ti sakit lang. Maulawa ka, Mila. Try na ko nag-hospital. Sige nga raw, tayo nakmangayab iti pangiluganak ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilang tapang luganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayad iti arkila. Pribado hospital anang ya panakken kalakay. Nangina ti mabayadan ditoy. Uray nangina. Ta si kasundak mo't anaimbag ditoy. Iso nga raw da ditoy tinangi panakken ka. Awagam ti anak ta eji abroad. Ipakaamam ti kaadak di hospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawa iti kwarta. Kat automatic mabalin saan? Agipaw it kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipaw it na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga maopera aksamat. Ay saan? Maala pa'y kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparate. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw, timparit da ka nam. Anya? Nagdakkel ti mabayadan dito ospital nanang. Apay ngamin adito iti imayan nyo. Ay na, di ka man sumanaw, ason. Apay, si kaya ti agbayad iti bill may. Kadya kabsat mo, mat. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Dinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kantulakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kamay. Alaman, nung ma-hospital kamay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka. Tapno maitulad ka mat kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang! Nalaing kami na dumiskarte di kabsat mo. Kan amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki na gwapo di asawam ti pagkarkarit na. Ngam istambay mat. Malahuston! Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikaswan tayo kit din ti irurwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayat-matan, manang. Iso na laang tapo manasyar damanan. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadag iti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da, manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang ijabalay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan, manang. Nujak mapatganday takid daw mo. Didak ngamin dengdeng gandaranang tentatang. Makaungot da no tubngarak ida. Katila maisidsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbangak amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan Ason. Sige nga rod, mangkitak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis. Siya titinangdanan ni kanakan lay amang kadwa kada kayo diti balayo. Ay, wan! Imbaganan day ta kada kapay. Okay. O kailangan kada kayo kanibayaw no sakti kadwayo kabagis. Ay, kitwan nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Uy, ta sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglabak, agluto iti kananyo. Ala, basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kaya ti sinsinan alutaw, kabagay. Bayaw Leroy, kabagis, ubay kayong tabangan tayaw. Nakaluto ako. Ay, itayak pala mabisig. Nagbayag kang agluto bayaw. Anyat linutaw mamasida, kabagay. Dinengdeng as nagpawak iti ikan, kabagis. Anya? Apay, di ka nagluto iti karnay? Saan?
Bilin ni kaanakan Lea. Ajak aglo to iti karne ta may parit kano ka na kayo. Unay ka matan! Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta! Kasano apo migsa kami ngay no kastama ti pakpakan mo ka na kami bayaw. Pasensya kayon. Ngambilin ngamin ni Lea na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan nyo. Tapno maliklikan ti paragsakit nyo. Uray ag sakit ka may! Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital may! Uray makonfine kami iti makabulan. Awan problema! Tada kwarta ni Lea gastusin may! Iso nga oray kanan mi amin na kayat mi akanan. Nga oray may paray. Tada kwarta mi pagpagas may bayaw. Pumadaw ka lang nga no kontra ti kayat may! Hoy ha, hala, makamo kayo nga ron. No papanawan dak, sige pumanawak kabagis. Hey! Makapawang ganas! Ala, ang robot tata, intamangan itirwar bakait. Intag sila ti bulalaw. Ulay, takit marmarong ka di tante, pasango na ka nata. Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Ngemjak maanusan ti ugali na itinadakkel mo. Kan may sa, pinapanaw dakmet, isa pimanaw akon Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Kaduam ti asawam nga agawid, Lea? Sana, Uncle. Siyak lang nga agawid. Aya, alakit aganad ka nga ron iti biyahem, kanakan. Inak agpa-check up ta maulaw akmatan lakay. Sumurtak mat, agpa-check up akmat. Oras siya kumaulawak. Mabitla ang nga raw tawagak dyan anak ta. Ibagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pala ti kwarta ta ata sanad tusukatan. Sige nga raw, siguro din tan agpa-check up. Tapno saan tamanan na maitaray iti ospital. Adda libre a check up iti barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanan, tapno libre ti check up kan agasyo, ta isupay. Apay aya mariribukan ka no private ti pagpa-check upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang, sapay agawi din iti mabiit. Alya, nagkuna nga agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit nasaya at nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mo. Sigurado man nga ron din nagitay bigatin apasalubong tabakay. Sigurado na itaalakay. Ang apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid na sorpresaan na jay bakay. Tatang, anda akon. Ay, anak ko, ay, anda ka. Ay, apay, nagkuntong ka, anak ka. Apay, kasta tarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Kandak, taiti o nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklaim, pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dya lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabikabil na kalagayam na dya lalaki. Nabayagan nga aramidan na ti kasjay kanyak. Ngam inibibturak. Tano panawag, awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga wan trabaho kijay abroad. Nay maglakit din at saan kayo pa yan nagkasar? Saan ka marigata na makisinakin kwarta? Wan tatang, iso man jakon. Jakon kaya ti agsubli ti sidong na.
Ada basit a kwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ng agla ko iti kumporme. Ano sa ko na ti agsubli iti kinarigat. Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko, nagsakit ti bagbagik. Maulaw akmanan. Ura siya karon bakit? Kumaro manan ti sakit ti siya ko. Kan maulawak mo lang. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check up dito'y barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Ala, may ason pa lang timang kuyog ka na kayo. Tayo gumatang itila ko ka barbecue. Aso, hindi. Pasensya ka. No naglablabos kami iti amam. Gapo iti panagsasaumi iti agkakasakit ka. Why na, Saul? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, mate. Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tiringat mo ijabaraw. Nagbalin kami abarayo ba? Iti salmi mo ta nagbano ka na kwarta. Ala, baybayan yun dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang, nanang. Ala, urnosin yun ti bagbagiyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up. Patpat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kayo mabalin abaybayan. Patpat ganda kayo, mate, nga anak may. Nakitak no kasano ti panagbabawi dagiti dadakkel mi. Kapoy timpakpakita da iti kalabas. Adon dagiti rikrik na anday ti bagida ngem di mi idabaybayan. Kat agtintinulong kami ti kabsat ko ang mga sasikaso kadakwada. Kat ita bantay sarado dan kada kami kan ni manang ko. Kadagiti ipapaunag da tapno maliklikan ti panagatake ti sakit da. Saan matan na nagsubli ti kabsat ko ijabroad, katadamatan pagtagilakwan na itagduduma natin ijetsendaan. Alakastan, ti pagayam mo, ason. Alagagayam, ditan tinagpatingkan, ti pakasaritaan, ni pagayam ason, dito'y darama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Hello, nagkapo ka ni pagayam tayo Frida sa napudbud no anagan, tintay drama itang. Kastiman ti ko na ni pagayam Frida. Dear manang biyanang, nabayagan na balo ti inamik at manipod na balo, pasaray maki boyfriend, ngam awan nagbayaga boyfriend na tapasaray lukwan damat. Ngam oray maminano lukwanda saan latang agnaknakam. Aging gagay ti may sangal daw, nagawit ti taga-syudad akabsat ko, katinawis na ti nami ang makipagnaad kadakwada iti sumagmamano abulan. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ko. Nanang, kayat yun ti sumurot kada kami ijay syudad? Anyat ko ak ijay syudad ngay. Umayo pa'y kaduan dagiti apo ko yun. Ta nagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ijay syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo amamu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan nyo ti makimarites nanang. May mayat ijay tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Mas sanay ko diti probinsya. Tamamok amin a kaarubak. Ken inal daw ang makikaarubak ditoy. Agawid kay tumatlaeng, no agsubli ti babaunan, nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakon, jak makabayag ijay. Agawid ladagaws. Ne, Dalen, Noy kuyog mo ni nanang ijay syudad, bantayam. Ha? Apay? Bantayam, tamang sumarampiting tuman ijayan. Apay, masapo lang mabantayan. Kat saan mo't nga agsakit.
Napigsamot ni Nanang, Manang Frida. Jak ngamin imbagbagakan ka ti naramid na dito lugar tayo kat. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak idikin ni kalo yung asawa ni Ising. Anya? Manang gundaway mo da jakaloy. Ta kinukwartaan na ni Nanang. Binulbulat sing na. Namati mo't ni Nanang iso atilay ni inted na. Kano dandani na indarom ni kaloy. Ngam linapdak ta may babain laang. Adagayam kasta nga inaramid ni Nanang. Apaya di mo imbagbaga ngay, Manang. Ay naagungot no ibagakken ka dalen. Ang sana balih ta nasulbaran. Anyan ni Nanang? Iso abantayam ni Nanang iji syudad. Numabalin di mo parparwaran. Pagtali na udem lang iji nagtibalayo. Alam, Manang, di ka madanagan. Bantayan mi ni Nanang. Dalain, am-amum ka di day ta akarubam. Jagtap kapi iti paraangan da, Nanang. Way, Amok ti rupa na, ngamjak amo tinagan na. Day tatay nakagatang di ta inla ko tay sigod akaruba mi. Apay aya? kasanaw, namintalo na tiliwak akita-kitain na. Anya? Naira nala siguro akinita na kayo Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo Italang amin makita na kayo. Crush na ko Nagpik ngamin ti panagkita na. Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbaketan kayon ngam day ta crush ti ibagbagayo. Lakayon day ta. Saanon nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daan na. Apay, anyat panagkit-kitam kanyak. Bakbaketan launa yun aya. Uray senior citizen na. Ubing pa'y tilangak. Adu pa'y ladagiti ag-crush kanyak. Dalin, apay sana malamin ni Nanang. Nagkikiti nagiti isusuot na apalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandani na balkot amin apasit tibagik. Ngam ni Nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay sa'yo na. Nakalipstick pa nga oray at dalang dito nagtibalay. Bye-bye amon no kasta ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayan. Kan pagjakitam, madamdaman, agpanatang. Ibagbagak mat, ngam dinak mat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may sa tugaw. Kat nakasikawil nga kuy-kuyakoy di arubayan. Sana apro-aprosan ti lupuna. Bayam, takasaritak tumanan. Una na takababain. Kita nakiti karuba. Ibagadan tukid di nga da retired ababayadan na bakit dito balay. Kababain. Anya? Nalabas mo ta sa ababayadan bakit, Alex? Kati sumat. Kita amat kami titsura na nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalablabasit. Kan pasaray agpayub-yupay. Ala, tabagbaga akto. Dayjay manan ni Daryaw. Agpapainit nga agkapkapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man. Tain kundi exercise dita paraangan. Agin kakanta aktap no tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisem ka man biyag ko, di mo kad ipaidam. Hindi jay timalyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Hay. Ha? Naghay. Hello. Kaya't mo ti pandisal. Isaw-saw mo di takapem. Adda kaya ading. Adda manong. Mabiit laang Urayan nakdita. Tayalaan ka iti pandisal. Adto'y ti pandisal, manong. Thank you. Siya gayam ni Bernalen. Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam. Nabayagan abaluak. Si Kangay. Baakak. Ay,
Kasta aya, mayat nga rod agpada ta anawaya, Dario. Agsawsaw ta Ha, mabalin aya ti makisaw-saw di ta kapim, Dario. Katuan Bala, agsawsaw tayo ti pandesal. Pensyonado kan sa, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day taigam yun, naka-paper bag? Ay, basura man? Inaagi basura? Saan nga schedule ti basura ita? Inton maminsan pa'y abigat ti panagbabasura. Ay, anya? Ay, inak man pa'y agpaangin? Nagpudot? Ala, nakalamlamin. Napudot ko nayo? Ay, di kay rumuaran tarabiin. Di ta akla arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod ag jacket Malamakan kayo. Saan? Dagaangan na nga raw. Kastoy kaon. Dahiti, Dario. Uminom ta. Tagimata nga iti arak kan pulutan. Agin inom kaya. Kituin. Kastoy tilibangan mi iti probinsya. Maburing ak ngamin nga agigyan di tao nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pagsyatan tangay. At dadagit tayo bisitak akakaanakak. Madisturbo na. Kat uray dito'y taarubayan yun, Dario. Adamat tugaw kan lamisaan dito'y. Sige nga ron. Mabit lang tayo nakmangalay ti baso kan danom. Agawid kan, Berna. Rabin. Mabuti nga kagawid. Ang mga nuadra manggamat kanyak iti dalan ko. Asidig mo ti balayo nito'y. Di talang karuba balay. Dito'y ako na maturog, Dario. Alia, sigurado ka? Why, na magnitaking kan, Dario. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Nagturugan nyo idirabiin, nanang. Napuyata na kanangururay kada kayo. Pinagdandanagdak. Ay, pasensya ka, anak ko. Nag-shot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramiden nyo? Adan na kinaawatan mi kini Dario. Inaram nak. Inaklon kumiten Total, agpada kami ba't anawaya. Kan awan lin na kayan kan binak kitang kini ayat. Anya? Anya day tang nga ibagbagayaw? Basta didaklakdan iti kayat kung aramidan dalain. Agtalawak no kontraan da. Pagawidem lang ano kasta tararamidan na. Amangan no mangibabain ni nanang dita. Umay ka man, manang. Tasikat di mangyawid ken kwa na. Amangan ngamin no masair tirik na no pagawidag. Sige nga rod, may kami kanila kay. Agawid tayon, tamangan no mailawan kayo manan dito'y nanang. Diyak agawid. Awan mang bantay kadagiti kakaanakam dito'y. Kinasarita kun ni Dalen, imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayim pakin dagiti gargarit yung agawid tayon. Diyak kaya ti agawid. Dito yun ti kayat ko pag naadan. Agawid kayo, nanang. Tapag subli kun ti babaw nandito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo, tapresko ti angin. Apay aya apilitin dak nga agawid. Kadyak nga rod kayat. Apay, adda diyo mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda. Kat ni Dario dayta. No papanawan dak dito balayaw dalain. Ukilaang. Tadametan na kasagana apagakarak. Agden na kami kanon kini Dario. Ay di kay mangibabain ditoy. Di kay kadipay lang nagnakami tinapasamak kada kayo iji probinsya. Sabali ide, sabali met ita. Nasaraka kon ti lalaki apud no amangay ayat kanyak. Nanang, kam amoyo payla iti dayjay alakay, makidan na kayon ken kuana? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na, ngam nasingpet.
Ken rumbeng la amaragsakan kayaw, ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken ada pa'y bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos, nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden. Sana kas ka rin na dayta. Inadak, anak kayo laeng. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kundi ta balay ti anak ko dariyaw. Isungag na da kundi ti balay mo. Total, adamot tin nagkinaawatan ta. Kaya't nakaya Berna. Nagloko kan? Katuan mait, nagkinayat tangaro din. Ay, kunak ano bunga la ti Bartok tanay jay. Sika talaga. Kahit anyangay, agnaagtan di ti balay mo. Kwa, damagag pa'y Ha? Pagdamagam? Kwa, damagag to pa'y adito'y bagik, Berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagito'y kawis ko. Dituya kon amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamukha. Awanan, naulawan ni nanang bakit? Ay, wan nga rod. Ay na, problema mat daytoy nga aramidan ni nanang. Bakit ni nanang? Ngam ada palagayam ganas na makiboyfriend. Ay na, sigo da nakasjay na. Manipod na balong. No adda lalaki ang makita na, kiddayan da labasit. Ay na, makilig adagosan, kat mainlaban. Masapol nga rin na mabantayan na naimbag ni nanang mo No kasi gayam ti ugali na. Ay na, uray ka sa no ti panang bantay mo. No talaga natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Bakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya nga iti bagata. Namagan ta, no talaga matlaan na pudno ko ni nanang. Ta pagkasarantay idan. Anya? Bakit kan lakay dan agkasarda pay laang? Ketuan apay, dahil tila ka di ubeng, ti adda karbangan na agkasara. Pati bakit kan lakay Alang aron, kasarita tanto ida lakay. Diyak amo no anya ti plano ni nanang mo malasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me, kat agden na kamen. No desidido kayon nga agdan na, agkasar kayo nga rod. Uray simple laang akasar tata. Asos, awan amok dita. Ha? Ay na, bakit kan lakay kamen? Saanan ang masapul na takasar-kasar? Agden na kami latan, di ba, Dario? Makamukang ang desisyon, Berna. Nanang, kas makita kat da kayo laang tagdisdesisyon. Saan anapod no ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayon itinaybagak, tata. Okay lang, tapod lumit barasang ko. Ni nanang mo tinagdesisyon iti panagden namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya. Apay aya aday ta awid-awid ibagbagam mo, chika, dalen. Basta agawid tayon. Saan ko manatangkan ti ulo yo? Awan pagdanagan nyo kanya, ta sa anak nga agrigat iti sidong ni Dario. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko, Berna. Tapaggat-gatang ko iti agas ko na dyan. Ha? Ay, awan problema, Dario. Makitinulungak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabiglang, umawag dagiti amok. Panawan kayo biit. Nanang, saan aseryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya asaan? Ka nakasirsiryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, ti kayat ko asawan. Agawid kaki din dalin. Saan da kami napakibiyangan ka ni Dario? Tanataangan kami. Ang moment ti aramidon may. Agawa ang Berna, agimpaki kanta sumangputan dagiti amok. Ha? Amom nga. Nagitagimpalay dito'y pagkirkirti karak Kirti karak lang dito. Aniya?
Sa pumaraw kan nito, naamangan no pagong tandak kat ikatandak. Di na ngamin amo ti kaandam dito balay da. Kat, kasano nga rudan ti relasyon ta? Awan relasyon ta. Inaaram kaya kat saan mo. Gan uray nagkabalay ta. Awan napasamak ka na ta. Talakaya kaon. Iso nga awan ti rumbay ngay kamat mo kanyak. Agprince talatan. Aniya? Alaan darasem. Agimpake kan. Tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay probinsya, anak ko. Ne, kunak man no diyo kaya ti agawi din. Manangalilaw magayam da ya Dario. All bound. Isu nga rod ako nakasaan aseryoso kada kayo. Patpat yun yung mga men. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko no malagip ko ti inaramid da ya Dario. Alang nga rod tay tulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigat. Isu nga okay laeng, ure agawid kayon. Nang, agrubat kayo tente agpasyar, tapno makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo ditakida yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Uy, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dak tumulaang. Paalasak ti rupak, tapno di dakon armen dagita awanan bain alalaki. Ha? Kan uray ti buok ko. Putde kaon. Ni, ala, madi intay lay papukit sa nanang, tapno napintas ti pan nakaputod na. Saanan, takalbuak mo langan. Pukisak amin na nabuok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Hey, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Ay, nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Kan, aminain. Eh, kastoy ti epekto ti padang loko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Katsapay lakuma, tapag nakman yun dayta. Kunakla no madadaalan ti limbong ti panunot ti nami tatilar aramidan nan itibagina. Isabi nan taya ka na imbag. Tanagbutengak nga mga nagaramid iti sana na sayaat. Ngam ka sinakalpasan ti sumagmamanuabulan, nakalipat matlaang ni nanang kat nagsublin iti sigod, ti kinaganay kay na. Alakastan, ti pagayam mo, Frida. Ala, gagayam di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali manan, napakasaritaan. Di darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless!